Nu cum bhhaort ar maidin. Tá sí ionta jazz tosa ag el con. Gur maige tá é ionta buathan agus tá a thuúile có cuan. É hála deit. Black lung. The worst. Just the worst. ¿Por qué no dormiste? Well, tegum sa kidje tara. Ní hegum sin ar agur span. Well, mar echan sib tá Liam, tá aine Liam nó dormí, oi, inniu. ¿Por qué no dormisto? Why no sleep? ¿Por qué no dormiste? Why did you not sleep? Tegan ar chálaí tú. Cin fa. Well, in Shackton Shaw. Yeah, that's sin cá na éistríogi an ASMR ist. For Josephina, just for you, Josephina. Vi cara ag stopulum couple of Shack Newhan. Agus cara special that Agus sin mama decline. I'll have to ring it back after. God damn it. She mustn't have got my message about the podcast being in session. Senior the Misha Arash Mahara and you're be my cluster the quest to be arms to go higgin Shomer Echter August like it's bungalow chat so good yeah better cluster the hack here August V arms like A4 printing paper I August podcast in session. Like well and solace jar team we done sham recording in progress. I nearly got that stage. But the arms to go hard from Shach and my dad was like, oh okay, you need your space. It's like a you know a father entertaining the whimsies of a 12-year-old or something. Just essentially what it is. Sinné, ach bhí tí rá gur cara specialte ag stopil at couple of seachtain ó hen. Okay, yes, bhí cara special ag stopilum agus údaigh si just tá sé Jackar Collie. Tá sé Jackar Collie? Yeah. Tá a chrí cúbreiste sin tá sé Jackar gála Collie. It's like yeah, just sort of like being DJ jazz sort of like an esprish. That's a good. There's had to a cadre of August Tash Vigran Slabel going. Just a wad nice Fossa Collie, I think. Well, do so. What columns a wad nice Barnacle, didn't you? So, and ye and Vlas and Vlashu Volition and Seal Jazz. My bachelorhood just seems very empty now, you know. Beidir go drug lad teddy bear allwar a cannacht. A hockala and big spinning on bitch. A castrated teddy bear, yes. We're talking castrated teddy bear. Castrated. Castrated. What castrated mean? Oh, they're no tas ogomach. Take a male teddy bear castrated. Can you teddy bears a hasty like on? I mean, I don't want to make any presumptions. Yes, I'm Kajayan Runa Hogasorcha Larna Hiha Gaspider on a mail she castrated. So
So yeah, no mohin she no just that she jacker go calling them the switching off and the wind down. Bid go me tá me ag go dachi ar conilum hían a rist in éhí in éan agus sahaile agus in é caite agus bhfuil CV me agus an ceirinn sin caite ar basically ar gcónaí céile fé seachtain agus sin mór leis tar éistú land a déir Masca. So an cocas seo ar arás ag mo chudebre agus arás ag an síl bachelorach I déir Masca. Arás ag síl wadí bháin. Arás ag síl a wadí bháin. Not so bháin. Agus inis dú go dé do rutín sulla déad tú ina chálaí. Aberlum cin tam a hen tú a chálaí? Cínéag, dóéag? Tá me se ag teitm a chálaí I would say about 2 or 3 o'clock. Sínta Jacker. Go dé an tam a hen tú a lí? Ag an laba. I'd say tá mis a laba ag a hían déag. Ok. Aberlum do rutín ó heag tú go dtí de cheach le Aberlum do rutín ó 10 o'clock go dtí a híaneag mar hampla. 10 o'clock tá me either ag olú junior nó I mon junior a ihe. Agus be me cricníthe leis an junior harfa hían déag. Be me ag orca rudaí gan ar guhan agus me ihe mar ní bhailim beag leo. Agus bhfuil switch off. Do you know piece of book? Agus an sin léhí me piece of bug sa laba. And then but ag an am cearna be me ag textile. Stohí go textile. And then Sean pattern le cookish. And then chucky ceist tugam. Agus rahi me agus Google me and ceist. The thirst for knowledge is effervescent. No, but it's always present, man. What does that word mean, effervescent? What does that mean? Nihilim gur fuck. Effervescence and what do you gra? Effervescence. What's that? Bubbling. Effervescent tablets. So maybe that's ever present and I shouldn't tattoo gear. Yeah, ever present, but then Hannigan fuck hug him. Effervescent. Because he Liam in an ancient. Sure, fuck cast of curry shun come a question. Effervescence. And what does it mean? What does it mean, bubbling? Like what's so good na tablet vitamin C a churn to you in ishko goes change chin effervescence. Unreal. So technically the thirst for knowledge is constantly. No, I'm just glad bubbling away. So effervescent. So na Moilliv tá cíam leis chola. So tá go an diagnosis a hortstitch. Okay. But near creating me leis an routine. Yeah. The Googling starts with watching someone going on the YouTube ostentatiously with the idea of checking up on Silhouette wine. And then an eye-catching YouTube video the algorithm has produced agus an sin Beidir mar hampla Michael Collins some cin fa me haar Michael Collins ar fad agus an sin dorp me ar piece of book an scanan agus an sin vi me Google Harry Boland agus an sin Boas Harry Boland agus an sin Chuireann Harry Boland ahar Harry Boland jar her Harry Boland then tam just go she's
Bóthir fianna fáils na seacadí agus seachtúdí Go déon agus tam a chréicníonn tú leis an Google Eye. term am híon hurt a dog okay, better go to bed. So then tosin na léo agus sin tá mé a choáil hart na tréchlog. Boom. So sílim ggóil sin ionta straightforward. Cé tú de fóin agail tímhaid an lava. Yeah, bhí mé ag magu le cara couple láhan gur chórdú an gohanna agáil ag mo jump. No, mohim mar a ggéarna inhear náman é bíam ag arc ar fish an YouTube nó rud an teacht sá démalí an áit leor a lé agus bíonn si deachar an dú bhil a choú in é just an solas agus an rud ach má léon tú just a tú uit. I know, but is spear what mohimsa é go hairí hen cockis seo. I don't know why. Sin gro mé goní mar seo, but tá ag torch fé jaran níos manike. Jesus, tá mé Google céisna an tamar fad. Just like, tá mé ag smúni fu seo agus bhfuilmsa sinna isrú agus tá mé gcóí ag Google sin like just like that. But take him mbíonn sin agus Blackmail sin Janny gona, anis. bhí like nuair a smuid sin tú ar sin had jolinn sinna dhéanú agus mu jog sin. De mé céist is Kevin lom cion den na cefní atá nuair bhí mé ionta ág bhí me agus blion sa tomra bháin agus rathú dadí isteach sa tomra le i Hawaii agus a gcónaí bheith trí céist agam a bheith a chuirn ar maithir so rathanna lí le bheith na céisna seo agam beidir grúmi ag leo encyclopedia rithe lé rud faoi koalas agus eucalyptus na rudí randomacha ar ná chun céiste ar daí chun céiste ar daí an cadé ihan koala man bhó crán eucalyptus on agus fé freigra agus hil me sé gan níos sin tá na freigra ar fád aige mar bhí siad. For koala cat Francie Glass born in Braga. expert on Australian ecology. Nuair a bhí sílim gurú rudaí go mé rudaí níos sláinseil gan an rééis sin a bheith ar an i Google rudaí díreach an cefin látan ar bhí mu sa scóil agus chuir daonn teach céist ag amadeach le níl sugam go bhíad dé an ar tearnach a bhain corcaí críomh na hhéireann ó rud mar sin agus bhfuil daine ag airgo le a bhfuil sa car námh go bhfuil a trí anis chuú me níor smuoine me faoi seo ag an am, but thuú me se córa idir burt I maiile chlé ag 2013 nó 2014 bhí mé dhearafar a bhhailú Australia do chéidir agus chuí muid mar chláán go baile chlé don dear seachtaine. Agus suppose bhí smartphones ag glór daoine faoin am sin agus bhí Google agus bhí daoine ag úsáid 3G glór ag an am sin no 4G or 3G, and I had just gotten a smartphone. I had only had a smartphone for like 2 or 3 months at that stage. Before that, I always had a block phone. Yeah, I was one of the last of my kind at that age. Be like snake tour me gohan agus mé an osscoil agus ní tender agam nor be. So, but be far on agus fi sé le chara in san ostan ag ihe béle and he goes, do you know what's a pity? Google has really destroyed the art of conversation. Yeah. In other words, like, what do you mean? It's like, well, most conversations would have been trying to figure out the truth behind someone, or, you know, talking about
the answer to a question and what you think it was and what you heard it was, and you're trying to find the balance between trying to find the answer. Yeah. Much like you would with your grandmother or your grandfather, or the conversation that would be between them. It must be very brilliant. Case go sin daiste and your mum or dad hen a show, English and class to 8 mil days just a Google mar sin. Yeah. Because Neil Queen Rod. Yeah. So shouldn't punch it in part an arm, I guess. Yes, that's fair enough. But near Sweeney maybe for morning an arm, but Nis minute gap in tradition. Sweeney me when gap lane or hand swinging so when Rudge and Dutchin lad was tankler I suppose to go the shin right say Lordin, there's no profound about that. But he was the first. Tour night in this door. But I don't think it was recognized as much then. No. But yeah. And Nori hurt for me na signing on me no like and Nori me leo lower how to break up with your smartphone. Agus near scary much on a hill and I'm sin be hip on ach Kyun a ruddy be on as Kevin August. Let me show if I couple of me turn say mata Tá agad níor hagann sé suas de intin. Okay. Mar dúirt tú, cé a bhí an rí déarnach de hir na másca. An like, cé me sin ólas a sin a bheith agam leithreach sin an rud is táhairtaí imma híal. No, rud amadeach mar sin. Like agus just lána just pe de intin lána sin. But an chuirla a bhí ag an leor seo ná na céisina seo céisina randomacha seo ná aber gurú tú gur rud a chanachta ar lína iad a scrí síos ar piece of paper agus an sin ag déir a lé darcha ar a piece of paper seo agus an sin má tá rud go fáil praneach má tá go fáil tá sí inta táhachta an sin Janny tú ach nuair a run mí na rudaí ní like fiú day moment is like níl mé go sin a Google like níl mé go an rud amadeach sin a chanacht so good níl mé go an daine sin a stock eile ar Facebook mar níl si í just sin inta mai agus an rú tú Jean látaí an rú tú Jean ó híh an riil sin. Bhí mar bhí me cinneá bhs agat na fó na an rud ar fóns an ag de leat choiríad cinneó lácht ar fé tréimhse. Run mé sin le beidir Ig leat like úspé jama a chur ar an app. Go díire. Run mé sin agus nuair a rí na hama sin bhí an piece of paper agam. Bhile méid lad sin rud don podcúilíonn teach jogan. Dhéanaí muid sin ar lé gá a lá agus ar an tugan jogan léhí muid amach na céisina hamadeacha atá scrípt jogan. Yes, okay. Bhí mé géir ar álaat bhí tú ag ansidú gurú tú géir cansado a ráit mar as ceart an teatan seo. Ach, bhí mé ag smuintú go tuige nach bhfuil tú géir ar rá an máscais. It's féidir mé a rá in úscara, but tá mé ag bualadh le níos mó daoine a lóiríonn níos mó Spáineise. Mar hampla fear óg nua atá ag obair sa teach taverne. Níl báscais aige? Tá báscais aige ach déir sé nachfáil. So ceann den duine sin a bhfuilthe le níolteacht. Yeah.
cos leis an fear tíb muí don disco CLD. Ní sé an am sin he. Well tá mé swinine ar an lád ar an buad nó winter hoirí nar a dagan duine go dura. Yeah. You know. Yeah. Um, Oh no, I don't have any Irish. lands at the club of his mother. He only speaks Irish. I have no Irish at me. But Hatton Shalom, did you say I have no Irish at me? Yeah, le me conta sa bhain da RV ag tastal in Mayo and like cíad bliain ó han ná níos foiide agus thosaí sé ag córa leis an fear seo agus chuir sí céist ar an ní le Mr. J. Oh, I have no Irish at me. Agus rudaí go hamlainn mar sin. The sin in a extra hand. But yeah, but fásta tam agus nar a bhfuilm sa leis na daoine seo agus nar a glenn siad go bhfuil me fuaim úscéire agus ní Spáis. Bíonn siad cinneál conafach. Sé? Bíonn siad cinneál conafach. Yeah, they insist on only speaking Spanish and they speak more rapidly and to show I'm not going to make any effort to speak slowly for you, okay go will cod Basque yeah you're into conafach way so tamig cur tell you aithne mbíonn and show yeah tá mbíonn that níl mbíonn na heraní acu beo airníntach sílam ta erni just Neil and Gilly almost for sure accommodating. I think ta erni master had accommodating, you would go to your way to try and can you garach? Aye. So August and next time ag mochu and Kenya politicization sin den a teanga ha Beager mohian go sin extreme no aiste But mas muintin tú ar bheith an mbíonn sin an air an fásta soilí mar rud é go danach tú ún Spáin le réad a chonaí an teach gan burla. Well, tá sé cosla you mean and scan. Aye. Ach níl sé mar tá na level gilig atá in dhéan de méo tíar na másca cosla sin héal had gurú people would say Uskar dead, the level na gilig in dhéan go up the level usage na gilig in dhéan fucking awful. We're going bridge the tíar na másca clenn tú an úscéire sna capratha. Yeah. No, ní clenn tú an orid sin is a clenn tú sna bhailte níos lú. But while a costal le cethir na gaillimhe, they codhór úscaire on. Yeah. So ní churthín an dá rud a gunneachile, but the cod daoine agus bíonn siad inta why are you not speaking Spanish or why are you not learning Spanish, siad fásta go dír sacu agus nach jig leat Lord lá, Dúirthan nach bhfuil mór an duine má duine bí a heag an gan Spanish le Basque se ólam. Dúirthan go bhfuil sin an fásta. Dúirthan go bhfuil sin an ach níl duine big teachú cinneál cúra soganne I suppose. Yeah. Dúirthan go bhfuil daoine an rinne níl sogam, but níor bhog duine bí go bhistú go bhaile bog éachtarach sna sléifte ar bhfuil an teanga mar teanga na nini mar in rire de méhénsa ag go Spanish a bhaine ón ní bhéhénsa abalta éisteach leis na scéaltaí ar scarbid, abalta páirt omlan a lechu a síl. No. Sin rud tatu brilliant sin páirt omlan because
níos minic ag becamsa gin to gohfuil tá ré an le déanú I ceantar cos le seo. Tá ort go in lech leis an Spáinise nó tá ort go in lech leis an Bascis. Agus na running tú cin amháin bé tú gearí ar thuúil chuid amháin den síl agus a gearí ar thuúil chuid bé agus chuid amháin a dacail ihe an omlan. Bé tú ceile amach ar sort of céige faoin giad den chóra sin agus céige faoin giad den chóra sin. Bé tú a gcónaí ar an coscoil. Yeah. So Ger had tosa de le parch omlan a lachu is a tíon sin feort an ga teanga bheith agad. 100%, maar like tá aithne gom sa daoine tá cócar áginne San Sebastian agus bhfuil me se leis na daoine seo is Donastia agus na thuaireanta bhfuil me se leis lenar gara ribbe. Yeah. Bhí si ag gearan nach goróin Bascis Jackar le foghlaim agus goródaine a gcónaí ag glóirt I Mascis hart arthaí cé nach ró Bascis eici. Ach nuair bhfuil me se lá leithí agus cara eile ar na málamh coppla seach nóhan a haine pincho. Bhí siad ar cén fam bhfuil tú ag foghlaim Bascis ní lorn den you're be Bascis. So it's like, can't felt you full in Basque, so it was ní Spanish. But it's why are you only speaking Spanish and not learning Basque? Because you're missing out on 50% of the life as well. Yeah. So Sheelan go dini tini intach Hawaii no Balcha. Lad nach rudaí agad the five and a changi in air and kind of make cur hodge. Well, near Fosta near Wahime and differ no in Jack Traction. Could you get Hannig me rash and ye tresh and yerin August and Darad Lane August near a Wahi and Vimy Kent them a water fish shot near Wahi and Rodigan Cosso. I don't know. Dirt my waterlum says, well, short sale so good in this. It's no longer new. And now you're seeing the reality of it. Yeah. Neil say because Neil Dinny who and Ruddy Erhin Fui Dinny and shop. Neil and Jarku engineer who Oscar chef we Codrody. It's a very one year. I mean just really punish that, Yeah. August. So yeah. August and I shall do and wool and shin and wool to egg fulham get the bugger the Spanish in ish faster no and well nish he make coupler of the ulm Spanish mar ni you'll rinne far into Shack Tavern yet he made a point rinne point to the ralum nach Lauren sé Basca agus ní said himsa a couple of focal rudig in ordu a higgin mar chain gachtan ye trí scoliacht in Basca trí agus kun just modenam trí van na Basca so it's can't you go and get the bug shin aga for definite sure ta gilte agion wala agus ta it says Zagama Mamus again, So yeah, August Neil Session, Neil Mishara as well, ni Higgum Spanish, so Bearts a Berla owned, you're a dirt session lad a Hershin beaguchtach art. No, it pissed me the fuck off and I wondered why the hell am I here? So yeah. I was like, fuck this shit, Be making your
be mar alum hían an jarcu and go me be me just a alum hían is troch jarcu tai coddaíon seo faoi teangatha agus faoi cultartha éagsúla, yeah. Níl siad chu tógtha éagsúlacht. Rud éisteach é ná, is rud éisteach é. Tá mé gcóir gur tá mé feice an tíbhile. I suppose inné sos in éan agus bhí mé géirí teach arás, definitely. Agus tá mé sásta bhí arás, but heagm an tíbhile aice. Agus ó ón éispre sin a chuir sin bogachtach ort báscais a lúirt le daoine eile inis, strainseir eile. Chuir sé bogachtach orm lord le strainseir, lord le daoine go generalta. Yeah. An ihe sin, yeah. Nach ag dhéirí lúirte méla. Yes. So wahí mé sin. Agus, yeah. Agus, but just ní mailam san jarcu sin. So níl an jarcu, I suppose tan a mask, I suppose is muidlam an jarcu atá ag pobl na Gaeilge ó chuibh teangatha insofar as tá siad fáilte ra bhfuilmóirí. Yeah. A fáilte an ra bhfuilmóirí. Ach sin mar a gaelgóin Gaeilge cho lag agus in seo ní bhéh siad ní bhéh orthú bheith faoideach le bhfuilmóirí an aird sin. Is dóithe. An bhealach bheith aine. Díal. But nó harla sin an seacan se chaite agus an bhí sin ag teacht ar bhálach ar an cuairt sin an donastia len ar ggógáirde agus agus tháinig mé coppla eile agus bhí mé just ag feiceáil an tíomh eile den scíal agus agus ar an drochar tá réile deanna agan seo caiithí tú idir basceise ólam nó Spanish. Yeah, tá sé. Tá, because tá réile deanna. In Bilbao hocu leat just Spanish ólam. Yeah. Agus beitir cearclóir cé go mé daoine a bheith ag úsáid Basque heart art, but ní bheithed in san grúpa sin, because bheith in grúpa de daoine arneach whatever. But yeah, so yeah. But yeah, Samuel, but chuir sé bogachtach orm nó déama orm an na cinneal mbíonn sin aiceil agus just an cinneal ignorance sin. Yeah. Ignorance. Yeah. So tá sé gachait. But chuir sé just current séantas orm an seo le tá teanga chuú leidir sin, but tá mbíonn sin fósom. Yeah. Tá sé déamach. Yeah. Níl sagam go dé tá mé ag deanna ach smuoine faoin fulam teanga go thomlan. Tá mé deanna ach smuoine faoin fulam teanga go thomlan. Hadeag leat Níl mé aigeal go thomlan, but tá mé ach like Jerry Shackney tá mé ag smuoine faoi teilú taisteala a dhéanana ar na Jerry Shackney agus an síl bascach a chur ar achló. Well, cé tú seo rálátíon. Go dé a deartha go mé fulmarí in san cairn agus hála sin dó in gidóir. Agus tháinig sé rás tá bogachtach chóir fan. Níl sagam. Tá agad go dé a deartha. Tá agad. Ok, cé mu dé agad leis an céis sin. Tá ag líam.